Hi guys, nataroon sa Teperming area. Kain natin sa Humayan Food Market. Second anniversary na din nila. Last July 31. Nataroon. Ano na, mga sa Randy's ba eh. Tara. Ano sir eh? Puchero sir. Puchero? O, ano yung mo? Ano yung paborito? Kuan, bestseller. Bestseller ni mo. Ikaw, sa pumilang lang meron na yung paborito kung ikaw ang piling sudan. Balbacoa, kanding, maderitas. Ang kanding sir. Ano yung kanding? Pila mo serving ano yung balbacoa eh? 170 ni sir, pares ni sir, tulan og panit. Tulan og panit. Pares ni siya sir. Ang puchero, pila man? 350 atong puchero pero solid na kayo ni siya sir. Kayo kaya. Dagko kayo. 350, dahil mo na ningon kaguan. Bestseller gid ninyo. Bestseller na naman sir. Hasta kanding bestseller. So asa mo tong kanding? Atong kanding sir. Kanding, pila man serving aning kanding? 130 atong serving kanding sir. Okay. Dagko kayong hiwa sir. Kuya dapat sila humba of course. Atong humba ni sa Ronda sir. The best. Ano mo kayo mga taga-Ronda ka? Taga-Ronda ang tigluto ni sir. So, excited ko Honda kung pa kuno Honda ba. Kami kikumot sa kanon sir, sa mais. Tanawa ko noon. Ya dayon kani of course. Kaning paklay sir. Wa pa man kay yung paklay lagi. Lami kani sir, lami kani sumsum kung mag-inom sir, pwede lang lanon. Pwede gid lang lanon ha. So man ba. Mangaon na ta diri sa Randy's ba. From the streets to the hidden corners, Colony 7's got them all, yeah. We discover local flavors and food is unite. Feast on the goodness from morning till night. Oh yeah, Colony 7, oh so divine. A football gotta make your peace not shine. From home in the world to the maple lights. Come join the journey. It's the food is delight. Taste the flavors, savor the love. Colony 7. So guys, mao na atong pagkaon ron gabi diri sa Randy's food trip. So food trip kita diri sa Randy ba yung mani ang ilang balbacoa ba. Magawa pa may balbacoa kayo. Kani lagi pangambog na balbacoa. Ani humba nila na na Ronda style humba. And we have paklay, of course, my favorite, and caldereta kanding. And of course, atong pinalanggang puchero. Check. So madahil, mangaon na ta. Puchero. Sabaw. Dito na sabaw ay. Ini doon. Gusto ako nung sa dire. Para makapas lagi. Sige na na. Ini tiguan ba? Kalau na puti gusto ko.
subay okay yun kaya kung local food la istoryahan may labi na kani mga kalderitang ganding, mga balbacoa, ano, tambo kayo, lami kayo higupon, lami kanon, lami kayo sa gulag beer gani o gani mga pochero o guban pa. Of course kung maabri mas Miglanilla ay kalimdi Randy's food trip diri sa Humayan Food Park. Nga enjoy it kayo, sulit ay ang mga pagkaon and it's really the taste of, you know, Cebuano comfort food yun. So, bisita niya mo o pangitaan ni si Randy o tilawi ang mga classical simputahay na iyang hinimo.